kupoteza si kitu rahisi hapana. Mfano gutakaza ntabwo ari ikintu cyiza. Kupoteza unaweza poteza mtu, unaweza poteza mali, ushobora gutakaza umuntu, ushobora gutakaza ubutunzi, unaweza poteza heshima, unaweza poteza icyubahiro, unaweza poteza kitu chochote, ushobora gutakaza buri kimwe cyose. Nataka nisungumuze na mtu, ndashaka kuganira n'umuntu ambaye iko na nisikia asubuhi ya leo. Uri kunyumva muri iki gitondo cy'uyu munsi. Maana nitazungumza kwa muda mfupi, tunaganira mu kanya gato cyane. Mungu iko na sababu kubwa tu ya watu wake. Imana ifite intego ku bana bayo, ku bantu bayo. Wakati nilikuwa nasoma Biblia, igihe nari gusoma Biblia, nimesoma neno kusema ya kwamba asomye ijambo rivuga ngo Mungu anazungumza katika kitabu cha Yeremia. Imana iganira mu gitabo cya Yeremia 29 ama 29 mstari ya 11. 29 kurongo 11. Biblia inasema ninajua mawazo ama mpango mzuri ninayopanga juu yenu. Biblia inavuga ngo zibyo bibwira kubagirira si mabaya, ni mazuri. Ntabwo ari bibi ahubwo ni byiza, waumba moyo na kutarajia ile ambayo itafanyika, kubane mu mutima no kubabwira bila bigiye gukoreka. Ndugu, nataka nikwambie wewe ni uko unanisikiliza, mfano neza kubwira wewe kunyumva, kuteseka haiko ndio mwisho ya maisha yako. Baba kwawe na Herezo y'ubuzima bwawe. Kupoteza haiko ndio mwisho ya maisha yako. Gutakaza na Herezo y'ubuzima bwawe. Unaweza poteza lakini baadaye Mungu anakurudishia. Ushobora gutakaza ariko nyuma Imana ikakugarurira bya bintu. Unaweza kuzaraulika lakini Mungu, mpango ya Mungu iko kusema kesho Mungu afanye kitu katika maisha. Ushobora gusuzugurwa ariko intego y'Imana ni ukuvuga ngo ejo uzagira icyo ubona. Ninajua walioamini Yesu, ndabizeye Yesu, walioamini Yesu hari igihe bashobora gucamo ariko nyuma none bakongera bakageza. Usiogope kama ulipoteza, nutinye ni waratakaje. Usiogope kama uko muhali ya vile, nutinye ni uri muri dobi. Kuna msaada ambao inaweza kuonekana bila kufasha kuja kugaragara kuja Imana ikufasha. Ninasimama hapa kwa ajili ya kukufariji wewe. Hakazani mbere kugira ngo kure mu mutima. Simama hapa kwa ajili ya kukujenga. Hakazani kugira ngo kubake. Nasimama hapa kwa kutangaza na kukwambia ujumbe ya kwamba hata ulipoteza lakini kuna njia moja ambayo anaweza kukurudisha. Hakazani kukubwira ubutumwa nubwo batakaje ariko hari ikima ubutumwa buvuga ngo Imana ishobora kukugarurira cyangwa watakaje. Baada ya kushindwa kunaweza kuwa kushinda. Nyuma ya gutsindwa hari gutsinda. Ina watu walishindwa, shetani akaona kwamba wanashindwa, lakini baadaye Mungu akaleta ushindi. Abantu batsinzwe, Satani akabona ko batsinzwe ariko nyuma Imana ibagarurira ubutsinzi. Watu wanaweza inuka ndani ya jamaa, ndani ya kazi, ndani ya maisha yako, lakini Mungu atainuka na hatainuka jua kuwe chini ya wale watu, na Mungu atainuka jua kuwe juu ya wale watu. Abantu bashobora bakaba kugira mu kazi mu cyumba cy'abajya mu muryango wawe, ariko Imana ntabwo izaceceka, izahaguruka kugira ngo ikoze barabaniso. Watu wanaweza kukusema, wanasema, wanakusema, wanakuchafua, wanakuadhibu, lakini sa Mungu atakuya sema, atasema vile mwenyewe hakuwakusema kila maisha yako. Abantu bashobora kukuvuga bakakwanduza bakakuvuga uko bishakiye, ariko Imana ikongera nayo ikavugisha ngo ku buzima bwawe ukongera n'abamisiri. Maana kilichofungwa na mwanadamu Mungu iko juu ya mwanadamu. Icyafungwa n'abantu Imana iri hejuru y'abantu b'abantu. Kilichofungwa na adui Mungu iko juu ya adui wako. Icyafungwa n'umwanzi Imana iri hejuru y'umwanzi wawe. Ninataka kuzungumza kitu moja bila kukawia. Ndashaka kuvuga ikintu kimwe. Nataka kuzungumza neno kusema. Ndashaka kuvuga ijambo rivuga kwenye mlima ya Mungu itapatikana. Kwenye mlima ya Mungu itapatikana. Aho umusozi w'Imana uzagaragara. Umusozi w'Uwiteka icyo wavuze uzongera ukibaho. Haleluya. Inawezekana ndani ya jamaa kuko yenye kupoteza. Unachoka mu muryango kwa hali tu watakaje. Inawezekana ndani ya society ulikuwa ndani kuko yenye kupoteza.
ulipoteza. Birashoboka muri society hari ibintu watakaje. Lakini kuko fasi Mungu aliandaa. Ariko hari Imana yateguye. Unakutana na Mungu. Igihe uhuye n'Imana. Unakutana na Mungu. Igihe uzahura n'Imana. Iko tofauti na vile ulikutana na miomba. Bitandukanye n'uko wahuye na nyokorome. Iko tofauti na vile ulikutana na marafiki. Bitandukanye n'uburyo wahuyemo n'inshuti. Iko tofauti na vile ulikutana na bandugu bene. Bitandukanye n'uburyo wahuyemo n'abafamili bawe. Maana mina miaka watu hivi. Ndabwira abantu burya mwanadamu anaweza kukwambia pole. Umwana w'umuntu ashobora kubwira ngo humura. Kwa sababu unaumia. Kubera ko akomeretse. Lakini ile pole haitaondosha kitu. Ariko kura kuguhumuriza ntabwo bikura icyo kintu. Mungu anapokuambia pole, Imana yikubwiye ngo humura, anakuongeza, aragukiza na ile shida ilikuwa pale. Na kila kibazo cyari gihari. Na ile kidogo ilikuwa pale. Acha bisebe cyari gihari. Na ile problema ilikuwa pale. Na kila kibazo cyari gihari. Na ile manunguniko ilikuwa pale. Na watu wabaruhari. Na ile yenye watu walikuwa wanangoja. Sasa biblia bategereje. Maana kazi ya watu kubera ko umurimo w'abantu kwa wanangoja ushindwe. Wanaweza kuwa wanangoja ushindwe. Ashobora kuba bategereje kutsindwa. Wanaweza kuwa wanangoja uharibike. Ashobora kuba bategereje ko wanaweza kuwa wanangoja ulie. Bashobora kuba batunga ngo ariko intego y'Imana ndani ya kukulilisha muzurira kwawe na Mungu anaenda kukuchekesha. Imana ndiye kukusetsa. Imana Mungu analeta uzima. Imana izanye uzima. Haleluya. Amen. Tusimame tusome neno la Mungu. Tuamke 12. Unaanza pale mstari ya 10. Unatangira ku murongo wa 13. Wa 13. Unaanzia 13. Unatangira ku murongo wa 13. Utaisha kwa 15. Ugeze ku murongo wa 15. Somaji wetu tusomee pale. Umusomyi wacu adusomere. Isome mu izina rya Yesu. Amen. Itangiriro igice cya 22 umurongo wa 13. Handitse ngo Aburahamu yubura amaso arareba, abona inyuma ye imfizi y'intama, amahembe yayo afashwe mu gihuru. Aburahamu aragenda, yenda ya ntama, ayitambaho igitambo cyotswa mu cyimbo cy'umuhungu we. Aburahamu yita aho hantu Yehova ire, nk'uko bavugana bugingo n'ubu bati ku musozi w'Uwiteka kizabonwa. Amen. Chapia Yesu makofi. Akwa Imana ishakuganira nawe. Biblia inasema Ibrahimu, Biblia inaambia ngo Ibrahimu alikuwa na kijana wake. Yeye afite umuhungu. Jina yake ilikuwa Isaka. Jina lake ni Isaka. Alipewa na Mungu. Yahawe n'Imana kwa miaka fulani. Mu myaka runaka. Kwa muda mrefu sana. Mu gihe kirekire cyane. Kwa uzee sana. Mu busaza cyane. Na alikuwa anampenda sana. Kandi yaramukundaga cyane. Lakini Mungu ariko Imana akagusa ile fasi. Akora harahamu. Mungu akasema, aravuga unipatie ule mtoto. Huyu mwana. Ibrahimu akajikuta. Ibrahimu ajapisa hali ya kupoteza. Mu gihe cyo gutakaza akajikuta ya kwamba ajapisa kinyani kuwa nacho. Icyo yarafite. Na anataka sasa kukipoteza. Ashaka kujitakaza. Nataka niambie mtu. Ashaka kubwira umuntu. Mwenye iko na nisikiliza. Uliko nyumba. Baraka Mungu anayekupa. Umugishimani hataongeza tena usuni. Ntabwo ajongera kumubabaro. Mimi nataka mnisikie mtu. Ashaka kunipendeza. Kitu iliyotoka kwa Mungu. Kifuye kumana. Hata shetani anasimama. Mungu shetani hamuka. Malaika anasimama. Mungu malaika hamuka. Hata adui anasimama. Mungu mwenzi hamuka. Kitu ninajua. Icho vitu. Biblia inasema. Mungu habadilike. Imani ni hivi. Wanadamu wanaweza badilika. Marafiki wanaweza kushukiza hivi. Watu wanaweza kuwa hivi kama lakini samehe Mungu. Alikimana. Hawezi kubadilisha wala kuiga. Ni yeye yule. Imani ya hofote. Imani ya Abrahamu utakuwa baba wa mataifa. Sawa, sekuru sawa. Sasa inakuwa sasa inakuwa namna gani? Iketebite. Kile Kenya Mungu alimpatia. Imani muhaye. Aanze kumnyang'anya. Atendele kujima. Ndipo naambia mtu. Alikubiri Mungu. Katika asubuhi ya leo. Usiogope. Hata vita inainuka. Hata probleme inainuka. Kitu mara ninajua. Aliyonisema Mungu.
unajua pale. Usiki unasobanukiwe. Shetani alikuwa anachunga Mungu abadilike. Shetani yarategereje kumana. Shetani alikuwa anachunga. Shetani yarategereje. Aone vile Mungu. Aone mutima anataka geuka mambo. Ndio hilo. Lakini nataka niambie kwa kugira Mungu. Kilichotoka kwa Mungu. Chafu ya kumana. Mungu hawezi kukunyang'anya. Imani ni shora Mungu kutoka kwa Mungu. Chafu ya Mungu hawezi kukunyang'anya. Haleluya. Sasa Ibrahimu na kukuta mahali ya kupoteza. Ndamusanga mu mwanya wo gutaka. Lakini kwa mlima ya Mungu. Ariko ku musozi w'Imana. Haleluya. Haleluya. Biblia inasema alitembea muda wa siku 3. Yagenze imisa. Iko na wasa. Alikutekeleza. Mungu akajirudia hapo. Imani ilishikilia wasa. Alikutekeleza. Mungu akabadilika. Imani iliinuka. Lakini hata niwaambie. Kwa sababu Ibrahimu alifika kwenye mlima. Mungu alimwambia. Imani ya Mungu. Mungu alizungumza. Imani ya Mungu alisema. Mungu alisema. Imani ya Mungu. Isaka alirudia tena. Isaka alirudia tena. Isaka akukuza. Haleluya. Kuna watu harabani anakuja kwa Mungu azakuma kwa sababu amepoteza. Ubera kwa tangaje. Biblia inasema ya kwamba wakati Mungu aliangalia moyo ya Ibrahimu, mtima wa Abrahamu akaona kwamba iko na mheshimu, alikumwa anatembea sawa sawa, alikutengeneza vile Mungu anataka. Iko na mbia mtu wanyama heshimu Mungu, wanyama simama ndani ya haki ya Mungu. Isaka wako, Isaka wawe hawezi kupoteza. Haleluya. Wakati Mungu anaona moyo ya Ibrahimu, Imana yabonye umutima wa Abrahamu. Inasema alipofika kwa Moria, Biblia inavuga ngageze mu mutima. Alipofika kwa Moria kwa mlima, ageze ku musozi. Biblia inasema Mungu akamwambia Ibrahimu, Imani bila Abrahamu, nimeona kama wanipenda. Nimeona kama wanipenda. Baje kumunda. Sababu Sara alikuwa kumtii. Kumana kija bale mumzira. Mtoto yake akamuuliza. Umwana yabashije. Baba ninaona. Kuleba lakini sadaka iko wapi? Iko ituro lilihe. Ibrahimu akamjibia. Abrahamu na Mungu. Imana akajitafutia. Ilishaki. Nikamwambia mtu. Nikumiri mwana alipotezaka. Watakaje. Anaenda. Wenyewe waliona Ibrahimu anaenda. Abana na Abrahamu agiye. Kweli waliona anaenda na huzuni. Baba ndio gahi. Waliona anaenda na machozi. Baba ndio kuli. Tunaenda mbele ya Mungu. Mbele Imana. Tuko na machozi kulikulira. Tunaenda mbele ya Imana. Na tuko na kilio. Kulikulira. Ni sasa tunarudia. Tunarudia na baraka. Tunarudia. Tunarudia na ushindi. Tunarudia. Tunarudia na kiteko. Inawezekana kuna vitu vinashindikana. Nashuka pale nilipana ndani. Uko kitu moja nimepewa. Sura 3. Mstari wa 16. Ile chapter mnaijua. Biblia inasema kwa maana Mungu alivyopenda. Maana wako wa pekee. Kila mtu atumwamini. Kuna mtu alikuwa alishapotea. Kuna mtu alikuwa alishapotea. Lakini Mungu akampata kwa njia ya Yesu. Maana Isaka maana yake alikuwa kivuli ya Yesu mwenye akatolewa. Yaani kupoteza. Alikuwa mahali ya kupoteza. Na wakati ya kule kumbele. Mungu akule kumbele. Imani ya Mungu. Akule kumbele. Ndani ya kusahauliwa, ndani ya kuchekelewa, ndani ya kifo, Mungu akakuokoa. Mungu akafaidika. Imani Mungu. Sasa sisi wewe, mimi na wewe tuko faida ya Mungu. Nawe tulinyumbuzima. Haleluya. Amen. Sasa kwenye Mungu alifaidika. Ni imani ya Mungu. Kwa mlima ya Golgotha. Kumsafiri. Haleluya. Kwa mlima ya Golgotha. Toa mwana wake. Vile Isaka alirudia
kisha siku 3. Ayaya. Na Yesu kisha siku 3. Na yakatoka. Na wafayo. Haleluya. Amen. Nimesoma pale. Kuvuka Biblia inasema Yesu alipofufuka. Akasema nimepewa mamlaka. Bwana mshauri. Na mbinguni. Haleluya. Muhali ya kupoteza. Mwana Gutakaza. Mungu akatoa kibali. Imani. Muhali ya kupoteza. Mwana Gutakaza. Wanyana toa. Uri kubiba. Wakati ile mbegu iko kumtongo. Ibuti kumutaka. Muhali ya kupoteza. Abali Mwana Gutakaza. Salama mtana. Ashobora kurarika. Weza shinda mtana. Ashobora kwirwita. Weza kumuteka. Ashobora kumuseka. Huyu mtu hata kifalia kitu. Umuntu natasimarira. Siku ile mbegu. Alikugira muto. Kaota. Yataje kumera. Kitu gani kitafanyika? Niki kizakoreka? Utatafuta kuwa mgeni wake. Utatafuta kuwa mgeni wake. Utashaka kuba umushyitsi we. Kila nini? Kubera iki? Wakati alikuwa anapanda. Ayaya, nje ya nyumba. Alikuwa anapanda. Ndani ya kupoteza. Ijana likubira igihe cyo gutakaza. Alikuwa anapanda. Yari kubira. Alikuwa na njana. Afite inzara. Alikuwa anapanda. Yari kubira. Na watu liko na mcheka. Bamuseka. Tu hata nikwambie. Reka nkubwire. Pastor. Kuko diferanse. Haritandukaniro. Mtu mwenye iko kumeza. N'umuntu uri ku meza. Na mwenye iko nalima shamba. N'umuntu uri guhinga cyane. Tunasimamisha pale. Nibahagarika hamwe. Kaona tofauti. Muzabona itandukaniro. Unaweza kamata huyu. Ushobora gufata uyu. Mwenye iko kumeza. Uri ku meza. Unamsahau. Ukamusuzugura. Huyu mwenye iko kumeza. Ariko uri ku meza. Apite pale meza. Abagire ku meza. Ule mwenye alikuwa analima. Ibyawe biriho. Ule mwenye alikuwa anapoteza. Guhinga. Ule mwenye alikuwa anateseka. Uriya wari uhangayitse. Haleluya. Njoo mwenye anapatia. Njoo mwenye anapatia. Niwaeleza. Ule mwenye iko kumeza. Wao uri ku meza. Sema ikale kumeza. Kugira ngo yicare ku meza. Nataka niambie mtu. Ndashaka kubwira umuntu. Watu wanakuona mahali ya kupoteza. Abantu bakubona mu gihe cyo gutakaza. Kujua sawa kupoteza. Bakunze gutakaza. Saya kurekebisha. Ariko igihe cyo kugarurirwa. Igihe cy'Imana. Kuingia ndani yako. Igihe cyo kuzagaruka. Igihe cy'Imana. Haleluya. Unajua? Wabizi. Ibrahimu alikuwa na ahadi ya Mungu. Abrahamu yari afite isezerano ry'Imana. Alikuwa na haja ya mtoto. Yarakeneye umwana. Na Mungu akamwambia, ariko Imana iramubwira, nitakufanya baba wa mataifa. Nzakugira sekuruza w'amahanga. Niko nataka niambie Mungu. Ndashaka kubwira umuntu Mwenye iko ananisikiliza. uri kunyumva. Hali yenyewe uko ndani. Umwanya uri Alikuwa ndio Mungu iko na kuonea. Akari Imana iri kukureba. Mambo ingine. Tuko kiwango ingine. Hari n'ibindi Mungu iko na kuonea. Imana iri kukureba. Haleluya. Haleluya. Ninapata revelation ingine. Bongera n'ishuri. Biblia inasema Biblia inavuga wakati Yesu anamaliza karate shule. Yesu anamaze imisoro. Akakabia. Satani akamwambia kama wewe ni mwana wa Mungu. Ni mwana wa Imana. Usatiwe mkate. Hivi ndio huyu mkate. Upate kukula. Kitu gani imepata pale? Nikia fasi. Baba sikie. Umfafu kwa Yesu ndiye jiwe. Yesu ni wewe. Watengaji walionikataa. Hapo batibante. Yesu ndiye. Yesu ndiye mkate ya uzima. Yesu ndiye mkate ya uzima. Yesu ndiye mkate. Sasa Yesu amechanganyisha maneno. Na kufanya Unaitwa fondation. Niwe fondation. Ni nyumba yako. Unaitwa fondation. Niwe fondation yako. Ubuzima bwawe. Haleluya. Shetani akafanya kitu kingine. Shetani alikuwa kitu kingine. Akachukua Yesu. Afata Yesu. Akamkamata. Akamfata. Aliyemtia chini ya mlima. Au kuja na mshao Biblia inasema. Biblia inavuga Shetani akakamata Yesu. Shetani afata Yesu. Badisha tu. Amundana Yesu. Biblia inaniambia. Biblia inambia. Akamtia juu ya kanisa. Amushajuru sio. Akaniulisha kanisa. Yesu ndio kichwa ya kanisa. Yesu ndio mfalme pale. Enda wapi tena? Ndio ndio Kichwa ya kanisa. Yesu ndio. Watu wengine. Kwenye Yesu ameenda. Nani Yesu alikuja? Sema ya kwamba Shetani naye mtanganyiko yake. Na wewe Aliweka Yesu nafasi yenye Yesu anastahili kukua.
Amen. Aliwaza iko na mpini. Aliwaza yatekereza iko na mtesa. bari kumubabaza Kumbe nyamara iko na mtesa na mituganira n'umuntu wanaweza kukutesa. bashobora kukubabaza Iko wanaweza iko na kutesa. bashobora kuguteza Iko na kupeleka. Wenye Mungu akekana. Hallelujah. Amen. Wengine walikuwa wanatesa Yosefu. abandi balikuwa baza Yosefu Mungu akubariki. Wengine walikuwa wanatesa Yosefu. ababazaga Yosefu Waliwaza ndio mwisho ya Yosefu. batisema niko busima Waliwaza hawatamuona tena. Waliwaza hawatamuona tena. batisema nakazonja Mekiti ya mshangazi. ikijitanga Wakristo wote ni waamini. bakristo kama Sasa na neno ya Muumba. kinanisha mwanzo koro Sasa na neno ya shangazi. kinanisha mwanzo Sasa na neno ya wakati. kinanisha mwanzo Kama kucheza na neno. alikonoka kinanisha mwanzo nunga bakuha Hata wanakuzika. Haya, hata wanakuzika. nunga bakushimwa Wanaweka mdogo. bakashauta Ndio Mungu alisema. akikimana Hawezi kutuficha. safo Ndio Mungu alisema. Amen. Kitu kingine. ikindi kintu Shetani akakamata Yesu. shetani afata Yesu Akamweka tu ya mlima. amuganisha umusozi Haleluya. amen Njoo kwenye Google solution. ndo ari igisubizo Ulikuwa Yesu wanaenda mkamata. Wanamtia kumsalaba. kubera Yesu Tena juu ya mlima Golgotha. hejuru y'umusozi w'igorogota Ilikuwa kusema bwari kuvuga ngo maandiko itimilike. ibyanditswe bisohora Haleluya. amen Maandiko itatimilika ni maandiko gani? ibyanditswe bizasohora Biblia ibyanditswe inasema ya kwamba Biblia iravuga ngo soni kwangu nyote muze mwese mnayefunguka na mizigo abarushe n'abaremerewe nitawapumzisha. kandi ndabaruhura Hata hii neno reka iri jambo itimilike. risohore Maisha yako. ubuzima bwawe Wengine kwa wanapanga wakitie aho bari gutekereza bagushira baende kuona huko njia ya Mungu. batangire kureba uri mu nzira y'Imana Baende kutana kwenye nasimama. aho Njoo kwenye Mungu anataka ukue. basanga uhagaze ariho Imana ishaka kuba Niko nataka niwaambie ndashaka kubabwira juu ya nini kubera iki Shetani alishindwa. shetani yaratsinze Ya kwanza ilishinda Shetani. shetani yatsinze shetani yatsinze Shetani aliwaza ya kama shetani yatekereje Yesu mwenye atakuya. Yesu za Mungu akamwambia Imana iramubwira usimtoe tena. utange namo Kuna kondoro iko hari intabirabo kondoro inama Biblia ama mfumo muri Biblia cyangwa mu Isuku kusema ya kwamba ukuvuga ngo ule atakayetolewa ushaka kwa gutoza ajili ya wanadamu, kwa ajili ya wanadamu. kubera abana b'abantu Kitu gani mimi nataka nikwambie? iki cyakubwira Kuna aliyetolewa kwa ajili ya hari uwatanzwe ku bwana hata watu wanakupiga vita, nubwo abantu bagukunda mmoja anapiganaka vita, hari uwarwaye intambara hata watu wanakusahau, nubwo abantu bagusuzugura uko mwenye alisahauliwa, hari abasuzugura hata watu nubwo wanakupiga, abantu bagukunda uko mwenye alipigiwa. hari uwakubise Haleluya! Niko nazungumza na mtu kuganira n'umuntu kwenye mlima wa Mungu. ku musozi w'Imana Kama tulipoteza nubwo twatakaje katika kumasabao, nugera ku gicaniro Mungu anaturudishia. Imana iratugarukira Asema na mtu ndavuga n'umuntu asubuhi ya iki leo, gitondo Mungu arudishe Imana igarure leo ulipoteza, ibyawe byatakaje Mungu arudishe Imana igarure leo ulikosaka, icyo wabuze kama ni pesa, niba ari amafaranga kama ni mali, niba ari ubutunzi kama ni ukatili, niba ari ubutunzi kama ni maendeleo, niba ari iterambere asubuhi